Ja sam radionica onkolog i tema je učestvost ishemijske bolesti srca kao kasne komplikacije radioterapije dojke kod žena mlađih od 40 godina. Kao što znamo i već smo danas puno puta čuli, incidencija raka dojke u svijetu među mladim ženama je u porastu, a zahvaljujući novim modalitetima lečenja stoka preživljavanja oboljelih od raka dojke se povećava. Tako da nam je neophodno da smanjimo morbiditet i da očuvamo kvalitet života nakon lečenja, odnosno nakon radioterapije, što imamo predavno. Kardiovaskularne komplikacije radioterapije dojke se javljaju kao kasne komplikacije i do 10 godina nakon sprovedene radioterapije i one predstavljaju posledicu kontinuirane fibroze krvnih sudova, perikarda i tako dalje, koja nekad može da bude i irreversibilna ili da se zaustavi u određenom trenutku. Takođe, ovakve komplikacije mogu biti simptomatske, ali i asimptomatske u velikom procentu. I ishemijska bolest srca je najčešća kasna kardiovaskularna komplikacija radioterapije raka dojke. Pored toga javljaju se i aortna stenoza, bolest srčanih zalistica i bolesti za srčane insuficijencije. Faktori rizika za nastanak kardiovaskularne komplikacije radioterapije dojke su naravno proizvodna oboljenja, primjena hemioterapije, pre svega antrociklina, genetski faktori, ali takođe zavise od doze, odnosno volumena srca zahvaćenog zračnim poljem. Kvantek preporuke kojima se mi vodimo kažu da srednja doza koju sme da primi cijelo srce mora biti manje od 26 greja, odnosno da volumen srca koji prima 23 greja mora biti manje od 10%, a volumen koji prima 30 greja što se tiče perikarda mora biti manje od 46%. Vidimo naravno da nekad to nije moguće da u zračnom polju se nađe određeni deo, odnosno volumen srca. Takođe, tehnika radioterapije predstavlja značajan faktor rizika za kardiovaskularne komplikacije radioterapije dojke i uvođenje modernih tehnika radioterapije kao što su tehnike koje se rade u dubokom inspirijumu, mi omogućavamo u stvari da se srce odalje od zida grudnog koša i da na taj način izbegnemo, smanjimo i minimalizujemo volumen srca koji će ući u zračno polje. Studije koje su rađene, koje su ispitivale 10-godišnje, odnosno 20-godišnje praćenje žena nakon radioterapije dojke su pokazale da ukoliko je srednji srčani volumen manje od 5 greja, tada je vaskularni morbiditet, odnosno hazardni rizik je 1,08%, sa svakim povećanjem doze, znači sa 5 do 15 greja, taj mortalitet, praktično i morbiditet se povećavaju, odnosno da povećanje doze od 50 do 60 greja na anteriornim perikardijom povećava stopu simptomatskog perikarditisa sa manje od 10% na preko 50%, što je izuzetno značajno. U ovoj studiji smo na Institutu za onkologiju Vojvodine pratili bolesnice lečenje radioterapijom u periodu od 2007. do 2010. godine. Uključili smo žene mlađe 40 godina koje nisu ranije bolovale od kardiovaskularne bolesti, a koje su operisane i primjene postoperativnu 3D konformnu radioterapiju. Analizirana je učestalost javljanja ishemijske bolesti srca nakon 7 do 10 godina od momenta završetka radioterapije. U ovom trogodišnjem periodu 343 pacijentkinje su potrebne radioterapiju karcinoma dojke u našem institutu, od toga je 13 ispunilo inkluzivne kriterijume i kod 4 pacijentkinje u 13 je u posmatranom periodu od 7 do 10 godina dijagnostikovana ishemijska bolest srca. Rezultate koje smo dobili jeste da je apsolutni rizik pacijentkinja mlađih od 40 godina i tretiranih radioterapijom 30,77% da će razviti ishemijsku bolest srca i treba naglasiti da u istom periodu u tom trogodišnjem Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i ishemijske bolesti srca je lečeno 2662 pacijentkinje, od kojih je 19 bilo mlađe od 40 godina, što predstavlja od 0,71%, znači manje od 1%. Vidimo da je ovih žena jako malo, a da radioterapija dojke značajno povećava njihov rizik od nastanka ishemijske bolesti srca, odnosno da svaka praktično treća žena ima rizik da dobije ovu komplikaciju. I kao zaključak, radioterapija zaista predstavlja faktor rizika za razvoj ishemijske bolesti srca, neophodno su učestalije kontrole pacijentke nakon radioterapije kao i medikamentovna profilaksa selektornih bolesnica, takođe potrebno redukovati klasične faktore rizika. Primjena naprednih tehnika radioterapije, kao što su intenzitetno modulisana i u dubokom inspirijumu, u stvari smanjuju rizik za nastanak ovih komplikacija i primjena ovih tehnika je uvek indikovana kod radioterapije
koša, te je u tom smislu potrebna selekcija pacijentima sa povećanim rizikom i kod njih vršiti češće kontrole i profilaksu. I take home message, odnosno što treba poneti sa ovog predavanja jeste da zaista su potrebne češće kontrole radioterapeuta, odnosno čak i kardiologa kod selektornih bolesnica i da je primjena naprednih tehnika uvek poželjna. Mi danas u Institutu za onkologiju Vojvodine primenjujemo već, mesec dana i izuzetno smo zadovoljni kako smo smanjili u stvari te promene srca i ostalih organa, odnosno isključili ih iz zračnog polja. Hvala vam.